Dobra okolnost jeste da smo neke infrastrukturne projekte ili dovršili ili privodimo kraju, odnosno najveći deo građevinskih radova je na neki način prešao svoju kritičnu tačku i mi ćemo već do kraja godine moći da kažemo da smo neke od najvažnijih istorijski značajnih infrastrukturnih projekata dovršili u vrlo teškim ekonomskim okolnostima i mislim da ćemo svi zajedno moći da budemo ponosni na ono što će ostati u tom smislu iza nas. Kada građani budu mogli da koriste mostove, autoputeve koji će biti dovršeni, onda će naravno imati drugačiji utisak o naporima koje smo činili prethodnih godina. Pre izvesnog vremena rekao sam da Srbija u posljednjih nekoliko decenija nikada nije brže gradila infrastrukturu, ali trebalo i da kažem da i ta brzina nije dovoljna. I to što jesmo učinili ili to što ćemo učiniti u narednom periodu, u narednih nekoliko meseci, svakako ne treba da nas čini zadovoljnim, jer mogli smo još i više da učinimo, imajući u vidu potrebe stanovništva, potrebe čitavog regiona, tehnološke kapacitete koji su nam danas na raspolaganju. I zbog toga je potrebno u narednom periodu učiniti mnogo da se ukupna koordinacija u gradnji infrastrukture podigne na najviši nivo, jer bez infrastrukture prosto nema mogućnosti za razvoj naše zemlje ni za dobrobit svakog čoveka u Srbiji. Mi smo dovršili razgovore sa kineskim partnerima o modernizaciji termoelektrane Kostolac. To je važna činjenica. Privedeni su kraju i tenderi za investiciju u nove kapacitete Kolubari. Potpisan je sporazum sa nemačkom kompanijom ARV o gradnji niza hidroelektrana na Moravi. Neki sporazumi u oblasti energetske infrastrukture nisu potpisani, koje je trebao da budu potpisani. Nadam se da će to biti moguće. Nekoliko projekata još stoji pred realizacijom, ali ne zaboravljamo niti jednog trenutka neophodnost investicija u proizvodnju električne energije, jer je to druga pretpostavka razvoja. Prethodnim mesecima, naravno i godinama, ali su intenzivni radovi, pre svega na dodatku energetske strukture, na izgradnji gasovoda i mogućnosti korišćenja svih unutrašnjih energetskih kapaciteta. Vlada Republike Srbije u koordinaciji sa svim institucijama donala je odluku da se ide u pravcu iskorišćavanja svih energetskih kapaciteta kako bi Srbija minimalno bila zavisna od uvoza energenata, kako bi se u tom kontekstu smanjivao spoljno-trgovinski deficit, stabilizovala naša ekonomska situacija, tako da aktiviramo sve unutrašnje rezerve. Tu mislim i na biogas, tu je ministar Petrović dao, bioenergiju ukupno uzevši i biomasu, dao značajan doprinos kroz Ministarstvo poljoprivrede. Veliki značajan napor učinjen je u oblasti telekomunikacija prethodnih godina. Činjenica da smo imali jednu proveru mogućnosti da Telekom bude prodat nekom od strategijskih partnera u ranijem periodu i taj tender nam nije doneo strategijskog partnera i mi smo postavili jasne uslove u kojim okolnostima bismo išli u dodatnu privatizaciju. Srbija je ostala kao država vlasnik najveće dela paketa akcija u Telekomu i Telekom je učinio u prethodnim godinama i mesecima i postoji vrlo jasan plan dodatnih investicija u telekomunikacijonu infrastrukturu i to je treći aspekt infrastrukture koji je izuzetno važan za godine koje dolaze i za budućnost ove zemlje. I sve je to u saglasnosti sa projektom i sa planom Srbija 2020, koji mora da bude realističan i koji pre svega treba da se zasniva na jasnim planovima i investicijama u infrastrukturi i s druge strane koji treba da doprinese da se stvori jedan ambijent u kome bi strane kompanije investirale u našu privredu i da bi se otvarala radna mesta. Srbija ne sme da prestane zaustavi proces evropskih integracija. Ako bi Srbija izašla iz procesa evropske integracije, građani Srbije, Republika Srbija bi platila najveću moguću cenu. Otežavajuća okolnost je što se Evropska unija danas suočava sa suviše velikim problemima i proces integracija nije u političkom smislu plan koji nailazi na veliku podršku građana Evropske unije.
Mi živimo u drugačijem vremenu odnosu na početak 2000. godina, Solunski proces, kada smo dobili jasnu perspektivu članstva. Naravno, dobra okolnost je da svaki predstavnik evropskih zemalja Evropske unije koji dolazi u Srbiju ili na međunarodnim forumima govori o tome da je izuzetno važno da Srbija postane članica Evropske unije. O tome sam govorio i sa Angelom Merkel, o tome sam govorio i sa Václavom Klausom, Bojkom Borisovom, Borutom Pahorom i sa svim evropskim državnicima, ne samo posljednjih nedelje, nego i prethodnih godina. Sad se postavlja pitanje da li je Srbija u stanju da svoj deo posla obavi kako valja. Mi smo zemlja, za razliku od drugih, koja je preuzela najkompleksnije zadatke i duboke reformske poteze da učini pre dobijanja statusa kandidata. Podsjećam vas, mnogi su tek na kraju, na primjer Hrvatska, ušli u proces finalizacije reformi pravosuđa pre nekoliko meseci kada je otvorena jasna perspektiva članstva. Srbija i pre nego što je dobila status kandidata ušla je u proces reforme pravosuđa. Srbija ulazi u proces donošenja zakona o restituciji i pre nego što je dobila status kandidata, podsjećam vas, na primjer, Češka republika upravo ovih dana rešava problem restitucije između religijskih zajednica, odnosno crkava i Češke države. Ono što je bio standard za Bugarsku i Rumuniju povećano je u odnosu na Hrvatsku, a ono što je bio standard za Hrvatsku povećano je u odnosu na Srbiju. Ne treba da se žalimo, to jeste realnost. Zbog toga možemo samo da donesemo zaključak da treba da požurimo sa reformskim procesima i sve što možemo da uradimo danas i treba da uradimo danas, jer sutra ćemo imati duplo više posla. To treba da bude princip koga se držimo. I zbog toga od Vlade Republike Srbije očekujem da završi svoj deo posla. Znam da nije lako, ali to moramo da uradimo. Zbog toga očekujemo od svih institucija koje se bave izgradnjom infrastrukture. To nije samo doprinos našoj ekonomiji, nego i evropskoj ekonomiji i dobar argument da treba budemo integrisani u Evropsku uniju, da se taj posao završi, a ne da se usporava bez ikakvog razloga. Podsjećam vas da ukupna politička koordinacija mora da bude uznapredovana kako bismo što pre ušli u Evropsku uniju i dobili status kandidata i datum za pregovore i otpočeli pregovore, jer što pre počnemo pregovore, pre ćemo i postati zemlja članica. To je korisno za naše građane, to je od presudne, od vitalne važnosti za našu zemlju. Iz međunarodne javnosti sledio je argument da je neophodnost uspostavljanja takozvanog pravnog poretka na teritoriji severa Kosova uzrokovana neverovatnim razmerama organizovanog kriminala na severu Kosova. Na severu Kosova postoji organizovani kriminal i to ne treba kriti. U tom kriminalu učestvuju i pripadnici srpskog naroda, ali pojedinci, a ne narod. Međutim, organizovani kriminal na severu Kosova koji mora biti suzbijen po svaku cenu zbog ljudi koji žive i na severu Kosova, u Srbiji dakle, u čitavom regionu, taj kriminal ni približno nije takvih razmera kakav postoji u ostatku Kosova. Kriminal koji postoji u ostatku Kosova je globalnih razmera. Radi se o kriminalu šverca narkotika, zbog kojeg cenu plaćaju i druge države. Kriminal koji postoji na severu Kosova je ona vrsta kriminala zbog kojeg cenu plaća Republika Srbija, ljudi koji žive na severu Kosova iznad svega. Još jednom, taj kriminal mora biti suzbijen, ali svako opravdanje za eventualno nasilje koje bi Priština organizovala na severu Kosova pod izgovorom uspostavljanja vladavine prava, bilo bi najveće moguće licemerje i potpuna neistina, jer institucije u Prištini nisu se izborile sa kriminalom globalnih razmera koji postoje, koji funkcioniše i koji se godinama razvija i na jugu Kosova, u ostatku Kosova. O tome sam razgovarao svih ovih godina sa mojim evropskim sagovornicima i svaki lider Evropske unije veoma dobro zna iz obaveštajnih izveštaja o kakvoj formi i kakvoj opasnosti, društvenoj opasnosti vezan za kriminal u ostatku Kosova se ovde radi. Na Kosovu i Metohiji ima dovoljno mesta za sve, i za Srbe i za Albance. I moguće je pronaći praktično rešenje. Moguće je pronaći rešenje koje je naslonjeno na mnoge konflikte u prošlosti. Ima mnogo različitih primjera. Ja ne licitiram sada koji je najbolji. Mi smo pokušavali da u naš dijalog još ranije unesemo primjer Olandskih ostrva, hongkonški model. Imamo nemački plan o kojem je govorio gospodin Nishinger. Sve su to legitimni planovi. Može se pronaći rešenje i za jednu i za drugu stranu. I sve vreme pristup Srbije je možemo pronaći kompromisno rešenje što je u skladu sa evropskom tradicijom, jer dogovaranje, pregovori, a ne rat i nasilje su evropska vrednost. Možemo tim rešenjem doprineti i životu i Srba i Albanaca, možemo zaštititi dostojanstvo, kako
hoćete, dignitet srpske države i legitimizovati srpske nacionalne interese, ali istovremeno voditi računa i o albanskim, jer mi ne možemo, to kažemo mi, demokrate, ljudi koji žele Srbiju u Evropskoj uniji, mi ne možemo da se izborimo i za naše legitimne interese, da ne uvažimo i legitimne albanske interese. To su osnovni postulati politike koju vodimo u Republici Srbiji, u regionu. Tako vodimo računa o svim drugim nacionalnim interesima u regionu, ali to nam podiže kredibilitet u odbrani naših nacionalnih interesa. Srbija ne sme da odustane od evropske integracije i Srbija ne sme da odustane od traganja za rešenjem vezano za Kosovo i Metohiju. Ako neko danas kaže to je nemoguće, ja kažem Srbija ne sme da odustane jer je to jedino moguće. To je jedino mogući pristup. Šta Srbija ne želi? Ne želi rat, ne želi nasilje, ali želi da procesom dijaloga, političkim procesom, kreira jednu potpuno drugačiju stvarnost na prostoru Zapadnog Balkana. To sam jednom prilikom ilustrovao pojmom debalkanizacije Balkana, kreiranjem jednog prostora trajnog mira i razvoja, jednog političkog prostora u kojem svi imaju svoje šanse i ovo nije nikakav idealizam. Ovo je jedan cilj, jedna vizija koja je dostižna i ostvariva. Svako drugo rešenje vodi nas u sunovrat. Naravno da kao i svaka zemlja mi imamo naše crvene linije, o tome govorimo krajnje otvoreno sa našim evropskim, američkim, ruskim, kineskim partnerima, sa našim evropskim partnerima iznad svega jer želimo da postanemo članica Evropske unije. I verujemo da je moguće u narednom periodu pronaći rešenje. Ja sam upozorio svoje evropske sagovornike da svaka upotreba sile nas trenutno vodi u krizu i svi oni koji preduzmu akte sile preuzimaju odgovornost. Istovremeno, od građana srpske nacionalnosti zahtevamo da pokažu odgovornost, baš kao što institucije Republike Srbije u ovom trenutku pokazuju odgovornost. Bilo kakav scenarij na severu Kosova mora da podrazumeva mir i mirnu reakciju. Ja verujem da je moguće mirno rešenje. Ali istovremeno moj posao je da razmišljamo o svim mogućim konsekvencama. Verujem da je moguće mirno rešenje i želimo mirno rešenje. Srbija na svaku provokaciju silom mora da odgovori mirom, ne kontra nasiljem, mirom. Samo na taj način mi podižemo šansu da odbranimo naše nacionalne interese. Svaka druga opcija trenutno obrušava naš potencijal da zaštitimo svaki elementarni nacionalni interes na severu Kosova i Metohije. I zbog toga sam rekao Srbija neće voditi rat. I stojim pri tome. I Srbija je privržena miru i mirnom rešenju. I zbog toga je naš kredibilitet kad zahtevamo od svih da izbegnu nasilje kudikamo veći nego pre te jasne rečenice. Poslednjih dana bilo je izvesnih tenzija na nivou država regiona, ali ne postoji politika koja ima budućnost ako nije oslanjena na principe. Kao što sam uveren da sam malo pre izneo osnovne principe politike i principijelnost naše politike i da je ta principijelnost i principi daju snagu našoj politici, tako sam i uveren da u regionu svi moramo poštovati princip da osuđujemo one koji su izvršili ratne zločine i da doprinosimo pomirenju u regionu. Juče je održan jedan veliki značajan skup vezan za kulturu pod pokroviteljstvom UNESCO, šefova država jugoistočne Evrope, gde smo angažovali ljude iz sfere kulture i umetnosti da učestvuju u procesu pomirenja i njihova uloga je takođe nezaobilazna, kao i uloga političara. Ali principijelno tražimo od svih lidera regiona da učestvuju u politici osude ratnog zločina, jer ratni zločini, rat i nasilje doneli su samo zlo u ljudske živote, nezavisno od nacionalne pripadnosti. I nastavit ćemo da vodimo takvu politiku i mislim da smo tokom jučerašnjeg dana dali suštinski doprinos jedno kreiranju jedne bolje atmosfere u regionu u kojem se nalazimo. Sada je prilika da rešimo problem nedovoljne ekonomske koordinacije. Ja sam sada bio u Užicu i razgovarao sam sa direktorom jednog preduzeća koji mi kaže da drugo državno, odnosno javno preduzeće ne obezbeđuje repromaterijal tom preduzeću koje ima 100% proizvoda orijentisano prema izvozu. To je apsolutno neprihvatljivo. Ne traži kompanija iz Užica priliku da
obezbedi repromaterijal koji se proizvodi na teritoriji Srbije, dakle sirovina, za manji novac do što je tržišna cena na svetskoj berzi. Za istu tu cenu. Ali ekonomska koordinacija naših kompanija, pogotovo ako se radi o javnim preduzećima, mora biti na mnogo višem nivou. Demokratska stranka ima svoju odgovornost i svoju nadležnost. Izabrani građani od strane Demokratske stranke su tu da sprovode zakon i da tragaju za rešenjem. A njihov posao nije da drugim građanima kažu šta je stav Demokratske stranke. Obratili su mi se kao predsjedniku Srbije građani iz drugih opština u kojima Demokratska stranka nema većinu, sa potpuno istim primerima, u kojima im kažu Srpska napredna stranka ima taj stav, Socijalistička partija ima taj stav. I kada građani kažu da postoji partokratija, oni na to misle. Čak i kad učinimo veliki napor, koji onda građani ne primete, da javna preduzeća departizujemo. Jer ja vam kažem, nikada viši nivo departizacije javnih preduzeća nije bio nego što je sad. Nikada viši nivo. Uprkos tome što taj proces nije završen. Građani se s pravom ljute i ne mogu da podnesu takav pristup u kojem lokalni funkcioneri različitih stranaka tumače šta jeste moguće, šta nije i dajući argument pokrivajući se autoritetom političke stranke koja je na vlasti. Od vas tražim da vi, ako to već neće druge stranke, ispravite ovo. Što pre ispravite taj pristup ukoliko negde postoji u vašim opštinama, a proverite to, brže ćemo dobiti poverenje građana i podići kredibilitet naše političke institucije koja ima izuzetnu ulogu u modernizaciji zemlje. Ali nemojte da dozvolite da politika i Demokratske stranke, politika Srbije ako hoćete, jer smo dobili podršku građana Srbije, bude diskreditovana na nekom nižem nivou zbog toga što lokalni birokrata ili funkcioner prosto nije razumeo koja je njegova uloga. To ne sme da se dešava. Izbori neće doći sutra, neće doći do kraja ove godine, izbori će doći sledeće godine. Do tada imamo još mnogo vremena i posla da završimo stvari i uveren sam da ćemo to moći da uradimo sa zajedničkim naporom. Ja sam optimista, uprkos velikim teškoćama. Ni 5. oktobra nije delovalo da su stvari izgledne. Ni nakon ubistva Zorana Đinđića nije delovalo da se pred Srbijom otvaraju mogućnosti. Ni nakon proglašenja unilateralne deklaracije o nezavisnosti Kosova, kad su neki učestvovali u paljenju ambasada stranih zbog toga, umesto da podignemo u moralnom smislu kredibilitet naše zemlje na najviši mogući nivo, stvari nisu izgledale izvesne. Nekima možda ni danas ne izgledaju izvesne, ali naša vrlina jeste upravo u tome što mi znamo kojim putem treba da idemo dalje. I zbog toga tražim podršku za realizaciju tog projekta, tražim podršku jer je taj projekat modernizacije Srbije, integracija Srbije u Evropsku uniju jedina mogućnost, realistična mogućnost ovog trenutka, jer boljih rešenja nema. Sam pogled na naše okruženje, na visoko razvijene zemlje Evropske unije, jasno govori da kriza vlada svugde, da je ona teška. Naravno, ima zemalja koje imaju veće unutrašnje kapacitete da se izbore sa krizom, ali ukupni politički ambijent kao posledica ekonomskih kretanja nije povoljan i u tom kontekstu proces evropske integracije vezan za Srbiju dešava se u drugačijim okolnostima nego nekoliko godina ranije. I moramo to građanima Srbije takođe reći, a i u tom kontekstu kada je u političkom smislu nepovoljnija klima u Evropskoj uniji, drugačije su i okolnosti kada je u pitanju rešavanje problema na Kosovu i Metohiji.